Trinarmas kin me papakot a suci cara chai ka school suci cara chai we ki kareta a chai sawewe pila ala ta chai nanti sawewe pila ala ta chai pepun sasa Kalahngan Koht ap kopor ki ansa me chai we ta so cha karaban aramasaman me pakong kitail poking kitail la chai bangkai longi chai ban mela uya imun ti pa I karaban apola Estrumen geteilen melan aramas tipan. Estrumen geteilen imuntitian Koht. Emen kapore geteil dore. Ari, iwasami bango saya. The purpose, karapan lopulau. Okay, miminan karapa ye Kalahngan Koht. So Kalahngan Koht communicate on geteil so lang communicate doja kosa yang geteil so lang kisakis en Kalahngan me kotong geteil so lang niyan sa water kagawewe pweinen watong geteil Kalahngan okay en tela sa me pulang kraiso watong geteil Kalahngan Koht but I got grace to it me got me chest to wrong. Kalahngan me chest to wrong. You were when grace. Okay? Kalahngan me chest to wrong. Chest to wrong. Kalahngan o poki chai mi minanti a Kalahngan o da janda. Yanale. Chai mi minanti chai chuka kotogi ki chai tangola mo a Kalahngan o da yen. Ale on maken. Okay? So, ime study me bang via ka cheba mata Kalahngan me kopulipultong kachai solang o pweinen Kalahngan. Okay? Porque Kalahngan chai lalle. Amak cheba so chano mangi pweinen Kalahngan on kachai free. Chai dacha alle by faith. Yale magapan tibaykan sang yay poson Jesus pola pwede ngoy. Ayasaya wam poina. Yasaya wam poinan me e pain ki Kalahngan wach po yan ale. Okay? Kapor me palilaw din kichay sosa. Me karita chay chunok limpa on Jesus. Magchay ba nosa me Kalahngan chay le free. Me kataroto Kalahngan so me poilaw tuwe. Minta chaban yak. Chaban memorin so long yak. Mak chaban mamaliki. Okay? Yika sampalin chan we yawam poina. Onge cha free. Chukacheta mekot. So war. So I mekot. Poyengola re. Au ta chokoto. Onya free on my side. Free. Okay? Mayari ala Kalahngan ang sa mga ala Kalahngan makapantipaykan ko sanger, kutong nyoye, nanlang awyawiya, epil kapureto, pum. Okay? Miya kawaliali, ang sa miya litir Kalahngan wat, kauna pilut masani, amayut pakong, ayan kiyangi Kalahngan. So yamo man atapang kiyangi Kalahngan. Chapanut, kiti atran meur, kapay katran lopo, o itaweni. Imo man ataki yang Kalahngan, but yamo man. Ibanda, oh my God, thank you. Talk is cheap. Kosaya boy tikituk. Okay? Makaunt Jesus, you may point kita, kiti, iputi inamarki man, iputi nantawan man. Okay? Child mangir, me koirta, songkan, oh, loko. Labalang poilaw diyo mo. Awi mo kaskun may bang wiya ko wika. Aban, kapisetiki, yango kan, me pain. Me pit, free gift of salvation. Makamuyo mayale. Okay? Ipanindang child. Okay, banda. May banggal, may chukalok. Sichubayang lang lang. Wiya ko mo. Amor so to gonna free. Injang Christ makapay pweinen ko ta komunyo ngoy.
porque que chacamelele chapayan walanan lang. Okay? Porque chacamelele chaipsapal chapayan walanan lang. At makachapanosa, wang Kalahngan makotuya yang ketaw yakupron, chapanut kiyang pweinen Kalahngan. Mi kiti kicha, at chakaperen kansugala, kapay kata chalubu, chabut itaweni. Amachastuya mo, chabang walanan lang, amen. Chabang walanan lang. Okay? Puwegi chay pakong Jesus. Chabang men wiya. Tame masani chailen buya. Geyer menen sansal pe chail te lama me a chail te tok mau kan tan kisang William di free gift kisa a free. Okay? And sama chale free gift in salvation tok mang te patrakan luke long Jesus morso tuka chail is my savior. Okay, so puegia you memorcha sek mela. Na is my Lord. Tayo Lord. Ima kakaon. So larmoy bang kaon. Ima kakaon. Or may ima kakaon. Ako prokan ibanut kapkapayataw law ngoy tuwang yura. Okay, so a child papa ko so cho William da. Pulang Christ. Ponlo po. Pagchailang ko lare. A child papa ko just sang no one a child limbakong court. Imig child kalongki. Imig child ronki to armas nan Weihn Koht. Imig child suingi la te pachay kan pokita chay men wood kasapal Kalahngan court. Og chay memorin paiki ang kupra. Okay? All right. The most driving force in the heart of God and in the mission of Jesus, tama kamakitong court or mission in Jesus, Kalahngan. Kauno irong sangan di sangotranan sinesis koko to pompop koko to we are pelkan poromporana re. Kapurota sapolimao. Okay? Kutsa to priamai nani will generation nani will di will me yes to priamai. Koht masanir nan senesis silu on snake serpento or Eve Euran one kabeden Leo Bansok Kamote one kapeten snake. Okay? Tame mama sani. Nanan so me tuwecho kamakita sangatami nan. Iten udialer. Okay? Tame Jesus bangos toya. O tuwang kitel sapol mga kachayban. Turala. Komatla. Katabanla. Okay? O kapurpur lang ni karapan akatingkap katanan Eden. Okay? Eden kaya kwa sakoriayo. Through Jesus, tame planen koto kuprang kot me aramas luz tuwecho irakoriapo irasapik. Through Jesus a capureto. Eden tuwecho presence of God. Okay, eu kaskul choror mamipan because yamur. Eden. Okay, nan mueyo nan senesilu nan senesiso. Eden mo kauna kapkata. Mochwal Eden kiti atami iflale. Eu kapkupungkana kan masani mau e perenki e punki. Tame ka chembuyata. Lela ramasko masani atamiv very good. Wat ki udan mau punki servandra wiala litere. Okay? Are Eden taken moment klangini miss what happened which koryate deep ko to samba Di taken moment klang lame Eden. And so what?
Jesus kapuretong aramas Eden. We were in Eden, presence of God. Nan motang God. Or nan motang God so la mimi. Wasao. Jana na poi tikit ko la rapagi. Nan motang God pot long re mayore magtep sapa. Magarita sa patanggaw tane. Eka saliel, eka sawewe, eka ponopon, sucho kamelel, ong relgan mesip sapal. They just cannot figure. Ya mwe, tuwe cha mensu sa kanarel kaskasig me. Masaya pwede nang kukopo kasaya. Abang wado kingdom. Weihn Koht. Okay? So Jesus wador Weihn Koht ni palingan. Rastyo kilang. Rawiyaw yawi. Nan markiyo aban lisarop. Teliko pocha lisarop pasako. Okay, koto ni moment nan markin sampa marasa. Okay, someone Saul, someone David. Apo kosto a wire sabalama kingdom. Weyo so pot long lawi bola. Weyo pot long red tail through Holy Spirit. And some Holy Spirit cut long. Kasale yang getel merirkan mepit kauno o kupro. Limbagen Koht, Grace, Kalahngan Koht, ime Kalahngan Koht, and Weihn Koht. Limbagen Koht. Okay, back to the chat. Kanindinda. Oh, Jesus died for me, Jesus died for me. Matter what, Limbagen Koht. Kataroto Jesus. And Jesus kachton kapayeta. Koht pagong kamuyongoy. Initiated the act of grace. Okay? Kataroto Jesus. Jesus and kachton. Poin sang ketel deep. Kaprayang ketel presence of God. Okay? Nan lesson we are menakiro. We are last week. Kosokosaya. Abide in the presence. Ya presence and yeti. Chay wo wasili. Pona sa. Maitang nganen Koht and kakaon. Yan sa otra. Rigidity. Spend time on abide in the presence. Po yan sa umangin sarawi. Can download. Mekan. Mepit ko parang Koht. Magchabang wo wasili presence. Matang kauno recha. Agjab so katarap. Katarap chor sa taka. Kasayang communicate ang nganan Koht. Chaban sa chanok. We kumao kuprang Koht. Tami chela nana wiya. Kaparapor kami kauno. Because he loves us so much. Eso cho wong ke chela pa kong ke chela. And then yang ke chela sili nana chela business kan. Ngay nana chela ren more. Nana chela plan and we ran. Kachanga Koht lale. Involve him. Kachanga ilale po. Iten solar miminan. Nan yawasama buksaraw ko sa iya. Apo iten no milare chela. Presence of God. Ge iten me atami lusang. Ira pakasarsang. Sola may ran patlong. Jesus pola. Pweng kaprayang kamuyongoy. Presence of God. So talk. Presence of God. Matang kauno. Magtalya luselilale. Der muy dang got me. Ngoto sang liki. Pweng gotong kasamne te katarapa. Ata Weihn Koht. Ata papeki ang Koht. Ata memorki. Kuprang Koht men kan paipaita. Okay, ata ipuko para. So it's chiban repeat. Tami ka school gear last week. Apuko sa saya. Wong kasambalan chalen matawa. Me kauno matawalar. Ay pilan me iwiyang ninsambawat. Anana ka purpurto. Anana ka purpurto. Satan sa tanane. Wiye. Kalo ka ti karos. Muri. Okay? Ari kachkito Jesus. 2,000 plus years ago. Okay? Jesus got door. Jesus patang Weihn Koht. Miyawasami ko saya. The kingdom is among you. Weihn Koht.
Emnampunga mail. Ako sa yai. Okay? Apo ko saya, later on, Weihn Koht ban in you. Ako sa saya ban ipsapal. Weihn Koht ban kotlong lalatel. Ngayon sarawi, walong Weihn Koht. Tagot Weihn Koht, wasa me Koht kakaon. Ikaraban, atay saulang ipsapal, Chaiban solar yang kakaon, pwede chay wialar Weihn Koht. Chay memornan Weihn Koht, principle of God, me bangen wia tatok. Chay koyerta mia chay tiak, mia chay momotso, mia chay kosantin panainay. Apan sa me chay lipsapal. A chay tiak, a chay kosantin panainay, a chay momotso, panyang potlo na Weihn Koht. Kaya kanya, abang wakila, abang yang potlo na Weihn Koht. Amaso, ayu pombongi Koht riaman. Iban ipsapal, ayabuwa try tiakin samba, ipombongi Koht riaman. Iban ipsapal, ayu koskosompal kian, bababa aray kosandikan, mewiksang Weihn Koht, ipombongi Koht riaman. Okay, pombongi Koht riaman aso chata mimini limbakan moni. Okay, kamelil kan metawio kolokol. More kan metawio per practice. Ipombongi Koht riamanan mo. So may pan lukelong Weihn Koht re ipsapal. Ay pan kolanan masa ng Koht po yan nasa. Dami Koht kin masa ni. Yamo man aramas citizen. Yamo man chon Weihn Koht. Chon we you akin. Tara kamelile. Tamaral culture. Tamara kan wea. Nan weyo. Okay? So, limbagan Koht. Instrumentan chale sa longala. Hime masaninan son silu isa puno. Okay, chayka memorize. Am chay sa chanok mangi lalpan Kalahngan. Masani. God so loved the world that he gave. Okay, grace mo. He gave his one and only son. For those who believe in him should not perish, but to have an eternal life. I grace mo. Masani po Weihn Koht lalale samba. Yagot kito sa pulmayiras. So nasa matawanan mo yun atami ibra fail. Ti koros koko to fail. Rawi wiyat tiyak pura la rengkot. Kosonet kan kota por apresat baik rawi pompop ko wi pogita. So taray kel. So taray kelin maslale. Puyan por ye liki kapayata tiyank. Te wiya pata kosonet. So ta. Ral aramas. Me wutuk. Okay, me inangan deep. Pon maso. O lost of the highs. Narok. Okay, we account chay koros minan mo. Panso me chay lipsapal. Iyan sa ume Kalahngan no potlong ren labo. Kalahngan no kapulipuler come through Jesus. Okay, po ngas kasaya tuan a child men to be taken on momotso. Agit me chapin momotso. Agit me chapin momotso. Chuka jaban chapi. Tama ka sambal. Magchayliang nan Weihn Koht pen sambawat. Chay bananayer Weihn Koht en milalatel. Mona chay ban mela. Okay? Me chay ban kusiya. Git me chap. Git me chapin momotso. Git me melelin momotso. Amya Weihn Koht. Gjantinda momotso. Amya Weihn Koht rete. Pwede Jesus oto wato momotso. E wato Weihn Koht. Chay will ban wata kalapatakin Jesus kan. Matthew, Mark, Luke, son. Chay soto tiar Jesus apatangi Roman Catholic. Chay soto tiar. Tame apatangi Weihn Koht. Tagot Weihn Koht. Lifestyle. More me Koht sam kakaon. Chon we kan tell me ipsapal. Chay losa. So, agot kito, kindamo weyo kodor apne balingen. Imet chaban
Chai kan may sabal chai losa wak pasam. Chai banasa me chai ko irtanan momotso. Chai sudrip sabal. Sutra rosono wuklan palingen. Okay? Lola chai. Masanang Koht kan chai sosa. Apwegi chai kasamo Weihn Koht. Me Jesus pola wengi ang child. A chai mor wukla. A chai wewe wukla. A chai kamele wukla. Chai sukalar mo. Sukala. Mo kison sambawat. Eso traban wake taila nan lang. Me Jesus masani ki ngoy me hal. Okay? So ni sa tayo wano. Ngoy me al. Ngoy me melel. Ngoy me mor. Ako so ya I me wat ditong ke child. Weihn Koht. Takot Weihn Koht. Mor me Koht. Kakaon. Kingdom. Okay? King rule. King reign. Kamu yung ya mo man operate ng kingdom. Faith person. Okay? Anyway, the grace of God and how mo na lesson me ibandola sanranet kola ban koso ya yamuman grace the Kalahngan wa kaya yamuman ya 1 point on ajay we ki Kalahngan wa. Okay? Koht Kalahngan kat kito Jesus. Kichala na sa ya 1 point na me Jesus kodru buen kito. Banda lo pular mas mamal ki kiyang alinchak to elola sang mo. Elola sang mo. Okay? Kichay ni acha picture out. Okay? Kastokan kasaleta. Abolola sang mo. Hallelujah. Anyway, Roman wano riyasaksilu the gift of eternal life. Okay, we deserve death, but we receive eternal life. So, kayon ira, makasalita takot grace, te takot Kalahngan Koht, akat kiyang tay more sojuk. Akat kiyang tay more sojuk. Roman wano. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay? Pweinen deep ye mela. Kusanya deep. Chay sosogik, chay bukiti deep, chay ba mela toror sangkot. But, okay, but the gift of God is eternal life. Up, Kalahngan Koht. So you will grace. Grace of God. Up, Kalahngan Koht. Ye more sojuk. Me kodo retail through Christ. Sangren Christ. E Koht kupurota. Christ kaibuyedi. Koht kupurota chelem puralare. Christ olota chelem puralare. Okay? Kakelapan kichailen puralare ko sangren ngayon sarawi. 3 in 1. Kauno kupurota achail puralare. He restores himself. I makapureki chailare. Christ execute the plan of God. Ngayon sarawi empowers us to live in the plan. Okay? Kauno kupurota chailem puralare. Christ wiyatak chailem puralare. Ngayon sarawi kamaurong kichail chailem puralare. Ma Jesus pula jay kachla. So trong ngayon saraw ko dito nan uyuyarayaw. So cha mokadin ngayon sarawi. So cha aramas pampuralare. Aramas pam yususun deep arayin. Okay? Imichabang Kalahngan kiyang ngayon sarawi. Bebona sa siling ngayon sarawi.
ngayon helper. Aman tana, sasabi, atan ngayon sarawi helper. And tinta helper ni may helper apa? At helper. Ano kayang why helper? What ki help? So-and-so wasa. Okay? Diyan, miya ikasan mo ito helper. So, aman chororo pintan, sasamatan ngayon sarawi helper. Alam may helper at kasano. Help. I-ministry yun ngayon sarawi. Iko doon sawas. Iko doon sawas sayuk. Iko doon sawas sayuk ka nasa court. Iko doon sawas sayuk kan bawiti deep. Iko doon sawas sayuk yan intayang upok saraw bukaban bilsto weweki. Iko doon sawas ada helper. Okay? Helper weweki son sawas. Iko doon sawas. Amang just chip sapal, so cha son sawas. Imagarata deep me got mena nice sa mo na ban pizzang. Okay? Magarata ban matawata cha minsan babang yawi masapwek sa mo na ban yamuman ngoy rano. Okay, so ngayon sarawo ko doon sa wasay child. Porque children kono bata juwang Christ. Okay, children kono bata nan lang, and for God so loved the world, okay, that he sent his son, pag chailanahan ki eternal life, chailanahan ki more sotuk. So kauna pa kong child, kat kito Jesus, chailanahan ki more sotuk, chailan der melanan hell, kolanan hell. Okay, chaikan rong song pa. May ban rong ay so to submit on Jesus ay more. Ban rong mal. Aban doja bel we sekesek. Kamelele met turken pilpanga kita. Ab time kompakeo. The time will come. Metame jay patpatangi ko sa nampok sarawi. Abang come to pass. Koros makon yo kokoror. Kis jo kokoror kiniya yeso. Karide banan tila mo. Kokoror ke Jesus. Kokoror ke masanen God. Magestuon giyo kesasa. Pokita sochongin sarawi. Helper son sawaso sa patlong. Engagin sarawi. Abas tuya yung ukmekot. Lao activity la monggot. Lukwelon Jesus na namor po son sawason patlong. Okay, so the gift of God is eternal life. Gift of God is eternal life. Gift of God. Kisakis. Kiskisayuk. Imekte. Kisakis. Armastacha kiwi. Unmarried death. Meagotme just wrong. Oda chakui. Na lenom chala. Limakukian. Whoa! Okay, chukadokida. Debileo kisakis ngin sarauka kiwi. Kisakis ngogo. Kisakis pata. Kisakis kamawya larmas. Oh! Ciao daja alle. Just chukadokida. Tuja more sojuk. Just chukadokida. Jay sojak kakadokida. Ajay wuya mawan bani puti murin. Ajay lankir more sojuk. Kilelen me Jesus ajay Lord. May me Lord and ajay more. Absolutely. We wuya mawan kan potiye. More in Christ ban me sansad. Okay, so gift of God and how we define it. How we define Christ, yeyimo, mindaya, kisa eternal. Niyamu pisapale, eternal, what ki abatrapat. Abatrapat, chay pisapal, chay chukak pikasal ki, amoin, kaunaban mol bayi, kisangiya, kisaksen mor sotuka, estromel. Jesus masani, sotamaka ki yukasanan boy. Sotamakak. Karata chay ipsapal chay wiata deep. Satan me vampiti yuk me ak. Muncha tipay ka no durla kauno mol bai. Satan mo kaiten God. Kaiten ngayon sarawi. Ngayon sarawi ko doon sosa yang kita. Confess your sin. Turn to God. Okay? Anso man chay wiata deep. Niya chay pan rong kapitiyan ngayon sarawi. Esoto wato contamination. Tawat contamination. Yen klang diyang ya o yen hopeless, yen masakot. Yung sangan ngayon mo at ang ngayon saot. Okay?
demonic spirit lokolokaya pagkatay endowed gift of God. Gift weta ikisikisayu uichibangoyo apiyasang emasani eternal gift of eternal life. Gift of eternal life. Kisakis and more sautuk. Smaki yang mo God. So chapi kasaliki me ipan screwed up, mess up, amol bai you go to apiyasang. So magjamata wame God mol bai dipan pensa chukak pakmak may pralare kacharong ngil sapong kay dek ngilen ngen sarawi paninda chaki Jesus limbagong yi goten ma go manokela kakakatra pakmak o trapranwat lan trinarmas me backslide tara backslide ki refail got pakiyo ngen saraw masan arap bis punsasa okay angen saraw mamasan arap punsasa angen saraw tata confirm kitela child bonasa Chebang continue to flow. Kitel some big chay chokak lulgo ko door. Kijagan backer dijagan master jagan popnan nam polimatrak uta bukrasang nan chukoy pokita chay mama win. Yeramen kabil master ko awya wiki sampong master laban law sarasangya ayap kak. So there is mark. But you are moving on. Iwe when kaunama saniyang servento Eve nan motwale niten. Okay? Kaban sokpon mongen kamutre aban bite your eel. Aban ngalis kay mun meman. Okay? Korusya solang melel mia lipon KK rerail. Mia lipon KK. Ram. Miam kapal. Lipon keke yo mau. Pwe kataman kinuk. Meke okila amposan. Kataman kinuk. Meke pil matakla. Apka moving forward. Okay? Kikakatra kukuwi po kita. Creator is the one. Met lap. Memi mireman. So, pukrasanguk. Yaraman mo itong Yeramen mo itang momota ya uiban maula. So, on court, ke mamawan sa ukaros. Ke fail, alin bagong ukstowokala. Uyata deep, alin bagong ukstowokala. Okay? Ke salala potrong, alin bagong ukstowokala. Kosoy koros me kuduretal me condemning, es soja sang rengen sarawi. Okay? Tawat condemning. Abanda kastunok saulang ke lail kachukun watawat may bigamelele o Israel kanja makakapagap chakinok kapagap panstuyang kapagap kilapa ko chukwaye time man sango Holy Spirit mimima is sealed to your heart makipsapad okay a stamp to you Chashua kata kauna masani wasakis. Kapanti patabang gui rorosang Holy Spirit realm. Chashua kata. Okay? So dami chay ka-count kaya chay quiet time because Jesus masanier. Without me you can do nothing. But you know Spirit of God is with you and the Word is with you. Maka only believe or live in the promise of God is ready to use you and me anytime. Chachon chay can fail. Bechukos ko sayama ibang wiyati pokot pantatongkaniya so. Yukos ko sayama cha ter yang di acha failen kachara sutra raisa. Ka fail ranward, take care of it ranward, kamimina ng position me coach akaru kan milale. Achay malial ka magan bandin receive. But God Yang tell gift in more so Mr. Tumabangisang. Just don't tell tumbling over. I have eternal life. It's a gift. Eternal life with a more so or a uyakisakis you.
sautruk o kisakis mepatrapat. Episus usulel walu. Emasani in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sin, according to the riches of his grace. Okay, puro ko sa grace. Chay ko sa grace. Takot grace Kalahngan Koht. Kalahngan Koht aki yung gitail kisakisen more sautruk. Kalahngan Koht chay miminan deep akot kito Jesus. Puyen kisang gitail deep unki yung gitail more sautruk. Okay? So episode seo isuwa o walu masani in him. He's him. Masani como na kwatak ni pombean buen san salamawang komi. Abo masani redemption doja kapung tella tatongi intao through his blood and the forgiveness of sin o makapantibachailkan according to the riches of his grace. Makapantibachailkan kapulpultong gajal sang ni turun kalangan makot sa palmanki. Turun kalangan. Karata makasaya turun kalangan. Tibam chorus ewe kalangan ko pan awiyalaw makong. In fact, makong akomun ungoy me panasa ale mako. Okay? Makong atra deep kan me chabil sekwiya talakap kauno makong makong kapan ko saya ata anane ki yen bak mak. Aki komyo ngoy janana recognize. Janane tonasa mi wiata tiba. Okay, po maso asete mi miselita nan samta ya wialar poro magdrawa draw ya tao tibo pabang potlong lale. Okay, so kamao pa child. Child alialo nan norme kot para chay sa chuya tatip ama chay tatip chay bak mangit pa chay kan I koten mako manokela. Arak chay buya parparora nan pararon kot. Pasama chay buya tip ak chay lukelong por wanim chok. Okay, wanim renchepel en godon attack. Okay, all right. So masani it give us the forgiveness of sin. Count Jesus magon de kan according to the riches of his grace. Okay, which he made to abound toward us in all wisdom and prudence. Okay, kacang kamaraini king kecailan kak mangi me kat kiyang kecail mo. Ama cai strip sabal cai bang watak. Cai bang sunok weki cai bang sucuk lang kecail lalle. Nang Kalahngan. Okay, description of before life or after life. Kasakisan kamore, saya niyan bang wata kwasa, saya mo na child more la ren Jesus o mo rin na child more la ren Jesus. Puwegi ya wak pasang, ari kamo yung ay pansa udial wak pasang an more lau kacay sapal. Magcaypan ipsapal, caypan nasa o ya ay more in mass o ya ay more in ansawat. Okay, so imi wasan wata saya. The gift of salvation. The kisakasan more so druka. A kasalayang child, mamor monip sapal, mamor murinip sapal. Chibang wata kata po iki. Amor raya tayo masamalar. So, yung scripture may manayok yung child. Kayong picture riyaw tuwaw lel isak. Kayong picture riyaw tuwaw lel isak. Mapil ko sa saya. Mon mamor. O murin mamor. Okay, mon mamor o murin mamor. Ime chabanasaki memia lipon Kalahngan wa. Kalahngan na pagkatarsan rin kauno through Jesus o kachto ya yung child mon mamor murin mamor. Tawat murin mamor. Murin na child ipsapalo. Mon ipsapal murin ipsapal. Mo ini me pansansal. Okay, wasawa kasaya makambang wata 1 Peter 2:9-10 eway mama refers mo. We are chosen generation. Chosen generation chay wiala we the me pilipil. Okay? Puwegi Jesus. Chay wiala we the generation me chosen by God. Chosen by God.
Imigilang one Bible study. One time ago, we are not going to bata una fellowship chekan. Me bata batang keep sapal rain Jesus. Nan momotso chekan. Me bata batang keep sapal rain Jesus. Chay kilkilang wakilan way. What kind way up? Ti. Way. Wakilan way. Imi chay wrong. Okay? Mass. So mo na ibang masaya mo tama chay waksang lalit darkness into light. Okay, rotorot kotonan marain. Ako saya wasaw. Okay, you are chosen generation, royal priesthood, samoro melapala. Ismo mokan tiwo mekot plata. Okay, holy nation, child sarawila, holy nation, God's chosen people. God, sabulmang God armas Pilipil. Okay? Jalen proclaim praise. Jalen turke kapunga I. No wake jalen sanan darkness into light. Armay ban sa jib sapal. Iban sa saya moren mas o moren nine sawad. Iban memor ko inan rot. Awirot rotra. Isay kasawiyata. May go sanan darkness. Kotonan light. Okay? And once you don't have mercy, so kalahangan. But now you obtain mercy. Okay, more mercy and once you are not a people and maso kay dengguarmas. Oh, what gitay you memor? Chay sa jib sabal kay dekchelarmas. Amen. Okay, gitay wiya kapagpagin kuota kay chay sa jaminan meuro megot papang. Megot kupurki. Megot wiya ta tawi to toror. Okay? And mass once you are not a people. Now you are a people of God. Actually, what again na so ne wi sa kriyaw, irailakan mag poson o kasamo ekiyang red pung o manaman and wiyala sa walmang God. Okay? And once you don't have mercy, but now you have mercy. Randria so am kalangan. So kalangan o miriam. And so what? Miyer kalangan, many kalangan. Magot ki ang child. A kitong child or child. Chay so joko soya, kachay katete. Mia lipo. Chay mir na neo maur. Me fulfill na pok sarawi. Lang, may sa chip sa palme wat watak maka. Iban mata me ano kaya ral norma moin just soima moin no kaso ya baba ya beriama pe iban chaledi apuegi chelip sapal the helper is here ngen sarau mi ma ngen sarau katete yang kecil me kaso ya kecil ako kaso ya kecil kan mi sapal child chosen child we are di me pilipil. Okay. Hallelujah. So before we are in darkness, we are not people, no mercy. After Christ, many a Christ, med Jesus kachto o pola pagchailen. Ud so doja mayban pwede magating Christ na kier Aptamigin kapkaparo kong achail morin mas o an sawat. Rasaw nang katete maring o nang katete kap. Okay, nangatete marang rail miminanti prepom ya iti tawem ko sonnet rail lamu ki coach ni rail sa samarokan okay chame Pilipil makak William rail ko sa yang god Jesus catch to tro we are yang kauno Emmanuel yen Bildara sang mo pul ito no na chain mo yung tayo iden presence of God pagi chelip sa par Ariyan sa what? Chay so chokil lang katete marangi katete cup. Ak chay lang morin mass o morin solang and sa what? Me Jesus wakitala. Okay? So last in scripture kayon son silueo. Akachin masani behold what manner of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. Therefore the world does not know us, because
It did not know him. Wow. Aramas koros mesojib sapal. Ijar makom kin sarawi. Kom sojo nog wewe kukot. Sang aramas mip sapal. Pweki isme kotonga wewe yang child kauno ngen sarawi. So ikingalap koso iya. Makom yang atotron sarawi. Apsojo ngen sarawi wasa. Makom sojib sapal. Kaiten kauno mol pam. Kaiten kauno kailong kun komi. Apomu puko. Rabaki pagchantiar. Okay? Kauno reaching out. Jesus we low ki nan soni sakisu. We low yon sama. Low yon sama kitailen united tailen eupana. Obil masani istu yo kapakap ki sambawat. We kapakap ki raila kan makom kotkito. O mebil panyang potlong nan weya through them. Kauno yu lo ko como yo ngoy kitami sapal changela nan morin so lang wa o nan tiang yang luketo wato rokoto. Okay, kaya porango to pa kiya chelim sarawi kan katrela trowe kalautela mayroong kaiten. Kitailen luke raildo poran yangan ke poson ren Jesus. Okay, poson ren Jesus oren kak poralare. Imo me count Jesus we kapakap ki. And jaga enjoy nan sambawat songan up kai dek count Jesus pola bachelum poralare pues so wrong. Okay, es so wrong de so poriang wrong. Sapol makapagubuk me pakongkan me ko saya my own aban we are la to win an hell. Okay? Ako saya pample watak kayon son siluweo ako saya child relationship ako saya kisakisin craze wa yung child relationship ren Jesus ren God. Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Till we are Syrian God, till we are children of God. Pwede kita limbagan God wa, karita ka terpe kasaliki, me God pakongog. Okay? Aramasaman makin kaparapornan, God pakongya, God pakongya, God pakongya. Pwede mo, sitin bankin mintan pe kasal ke limbagan God. Pekasal ke planen God, pekasal ke pekaren God. Sitan pan attack me koros me bit a child relationship on God. And so you makam kachane dear me, my Syrian God, o God pakongya. Like my can be kaya. Karate begin kokol sili aramas ranga kaya. Nan melama kapaka poyen gela. Mia makam niya tonya songko. Melama kapaka pinya ay meori yang gela. Welam pilipil. Makakamele. Ino kan kauno mama sani tuan koe tuan koma kompanggelai kompanderen ki wan armasa kailong kuno kas ceparak yang limpakan God wan armasa wangu kas ceparak yang ko tau ye lebolok kuno kareta sui koe asa sui koe songkan me weapon and enemy makotong katrap. Okay, behold what the manner of love the Father has bestowed upon us. Mama sani me kauno pil sapol malimbak po child that we should call children of God. Imag chay wiyak ilasarian God. Yamuna pil limbakan God bestowed with a kiwi limbakan God a kito through Jesus. Akat kito. Okay, so giving. Okay, so bimichanan lang abit pa pakong lado. Menjan love on Godore is true. A bestow is love upon us. A gidong child limbago niakat kito Jesus. Pwekitelenda we are a Syrian God. Kaite got a kapagapagin God, child we are a Syrian God. So once over check a kerinda, samat, magachkachnan lang. Or a child young gone me. Oh, young baba God. Okay, can wrong a trunk, Papa God. Malta. Miyama kung golianda. Egonoyan indinda God.
Pai benene kan molgi yan in that court. Anda ba court? Pui me masani children of God. Ngoi Syrian court. Ibang ko sa yan ay don masugi po Jesus me uyata. Kaitek ngoi me uyata. Ngoi Syrian court. Ko Syrian court. Amen. Ngoi Syrian court. Okay? Iso jojo ya kapag court. Iuya lar Syrian court. Pue ki kauno. Kat kito sapal makalangan. Atapuko ale kalangano. Chawya la Syrian court. Therefore the world does not know us. Isme world aramas koros. Meminan samba. Maral mor jojo ror sang. Kalangan wat adaral world. They does not know us. Aramasin samba resosay kitay because it did not know him. Pueg resosay. Okay? Aramas koros measa court. Ichar macha so acha imsarawi ka work pasang. Atana child ministry work pasang. Apke ipsapal. Puegi acha sa court. Jabanasa sabal mangotma. Banasa waunki laba sabal mangotma. Kaidek puegi ki jeupinin sarawi. Awi banasa me sabal mangot laba. Iban wauniki. Ibanasa me ach kamele leutra. Okay? Semiminan Weihn Koht. Git citizen in Weihn Koht. Kauno me king. Okay? Aramasin sampa. Raban lala uigitai. Pugita resota wewegi court. So maitan rangos ko say. Nanglok maraban asota court. Raban waun genugala. Raban waun genugala. Raban peren genug. Raban on your side. Ime masani wasa. Okay? Therefore, the world does not know us. Mindake Jesus got kito kingdom. May me rule, reign, me count lale o awiyawni balingan. Makartaramas mesojib sapal, raban sasa memiya yo maur, so longa me maurki. Raban dajo repana. Okay? Mi wasan saraw me ngoyan sarawi. Ngoy wangen saraw po ipsapal. Me jay kan sujongen sarawi. Rai pata ko gaglangoy. I wish ragado yung pata po kaya kisway kiniya. Kamarain pan masano. Awag pasang. Okay? So yi kasambalin kichana sa epi kana masaniya. The world does not know us because it did not know him. Puwag resugala Christ. Resujib sabal. Yang jaga ko saya Christ, Jesus Christ. Tuweja men susaka. Rawiwiya mumuatso. Okay? Rawiwiya ko sunnet. Rawiwiya. Abrail magalo wala. Puwag isutungin sa rawrera. Kauno sa joleng kisapol makalangan. Eong ko Rusia. Meban utacha ale, makom rong-rongnya, kom yeyang kinsarawi, absurja Jesus ma, kalangan no sa ekpatlong. Okay? Check ako tatong kamalya, check tatong kachiyakan, me check ko talale. Ap check sa ekale kalangan no. Chabanale kalangan no sanya chapak manga tipatrakan, ulukwelong Jesus red child, when walong Kalahngan. Okay? Abang kisang ajay sa utarakan o kamaurata kuprong court, planen court, mewiyata rong ni sambawat mona jay buti. Okay? Planen court mewiyata na matwalan Eden. Planen court a fail po ikiyaramas sapik. Ab Kalahngan ng court kito Jesus kachto kiyang jay morsojo o kapretong child songkan koros. Makarapan kauno aplipilane. Lang kauno chalus. Eso chalus aramas sapek ninchapio. Through one man sin enter. Through one man the whole world go back to him. Okay, kartarang koros chayip sapal chaperenong Jesus. Thank you Lord for what you have done. Ong ya o sambawat. Akjaya kan mistrip sapal chay bang kapakapin chay sasata chay bang parenki. Ija me chay la sakakon itipan isuchar.
a Kalahngan ako tor. Kalahngan ako tor, chana na po nasa. Ya Kalahnganan chatipan, chasuchar. Apun tayen, imakong. Okay? Hallelujah, Jesus, kapag kiralakan me iyang yaklakwat. Mamia me saik mo itang komiyaray, nor rapan sarapasang olukur yang komi. Kumgatin masani sa pangkamilele makichar mastipan. Inchang Christ kaliap makakisan tipachakan. Sa panlukelong komi yung gachlong uyala at kauna at song komaur. Umuitang en saraw men kawkawit at morsang metkola. Iyay kapakap makarusya kan marungrung ya me saikin jam uitang komiyaray maur. Rapan uyata aral pilipil. Ikawela tatokin ng munchichi po na rail maur. Poran rong mau. Nituunom kachin masani. Irailakan me an miya salang rail ran rong. Kalangan kiyang komilod. Tatogan nga naman saraw kawela yoke. Kawela songkan may titang aramas. Po aramas na nala sapon mo masan. Kirtiwe ng pulamuawa sa tawa. Puyeyi ko promo yokat. Kahit ang tiyasan patangki. Kahit ang tiyasan rong-rong. Kapsan maur ke maur. Makasalita mo sa miminan Weihn Koht. Pun sambawat kahit ang nanlang. Muna at pilban. Tuwang ko mo ran. Kawitin nga naman sarawi. Kasaliyang kit ko parang kot muna at pan mamor. Masanir me sambawat chupang weweki. Rapang uye lalawi kit silirayan. Apo yat kapaka. Kito at paninikan pangkoto remo yokat. Sa kaparayang ko mo yat kapan. Kasapat Kalahngan ko mo count Jesus. Mawiyat kaunat sang komor kukulado. Amen.